Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu nk'ibisanzwe twongeye kubana namwe ariko no kuri kamera turi kumwe n'umuvandimwe Kiza Moses wiriwe neza. Yes, meze neza ndabona umugoroba ariko wo gufasha neza. Nanjye ndaho ndashima Imana usibye yuko imvura yabyutse mu gitondo igwa ariko akazuba kaje. Mose ntago biri butandukane nuko dusanzwe dukora. Yego. Ngira ngo abadutega amatwi cyangwa se abakurikirana ibiganiro byacu bazi aho dukomeje kugenda twibanda cyangwa se ibiganiro byacu mu byukuri aho byibanda ni mu gihugu cy'u Burundi. Ariko tunabibutse neza yuko ibiganiro byacu biba bitagambiriye gusenya nkuko benshi babifata. Mu byukuri tuba tugira ngo tunibukiranye twibutse abakwiye kuba bagenera ibikorwa abaturage bagombe babikore neza. Muri itangazamakuru waruzi yuko ari intumwa rubanda. Cyane rwose ni intumwa rubanda ku rwego rwo hejuru. Buriya nizera neza yuko iyo tuvuze ibitagenda neza i Burundi abayobozi bakangarana ndetse bakagerageza uburyo babikemura abaturage ubuzima bukagaruka. Moze nahoze mbona hari amakuru ariko no gwanogwa cyangwa se avugwa yuko uwo bita ndakugarika ariko iyo ni Sirino bakunze kumuha no bita Reverien kuri yo aba bagabo muri CNDD-FDD ngibya bishaka kuba birimo biragenda bijya habi. Yes, nukuvuga ngo uyu ndakugarika ndetse na Reverien kuri yo ibya bikomeje kugenda biba habi nibaticwa bashobora kugambanirwa bagakurwa muri CNDD-FDD ishyaka riri ku butegetsi. Ngira ngo turabizi nabagabo bafite akaboko gakomeye mu ishyaka riri ku butegetsi kuko nk'uyu mugabo ngo ni Reverien kuri yo no umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD urumva no umuntu uba ukomeye ku rwego rwo hejuru. Nukuvuga ngo rero abagabo bakomeje kugenda bavugwa byinshi ngira ngo tugiye no kuba tugarukaho. Bwana mugira neza rero turaza kugaruka kuri bishi bigiye bitandukanye. Uraza no kunyemera tugaruke ku nkuru idasanzwe y'imyitozo noneho yamaze kukameza. Ubu rwose barimo baramanukira hano mu ndege no mu mitaka ibifaru birimo birigwa kurashishwa byaba mu kibira ndetse nano cibitoke kugira ngo namakuru turi bugarukeho. Turaza kuba dusimbukira muri byinshi bigiye bitandukanye kuko turaza no kugaruka ku nkuru idasanzwe yemeza yuko uwitwa Kefa Nibizi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi arimo avuga yuko ko byagenda kose kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigendere mu murongo mwiza ari uko ishyaka riri ku butegetsi bya CNDD-FDD rigomba kumanika amaboko rikavuga tuti turayamanitse noneho igihugu cy'u Burundi kigahabwa abandi bantu bakiyobora kandi ku bubi n'ubwiza. Birumvikana yuko abanyapolitike rero bose bagiye bahaguruka. Turaza no gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko tubabwira uko situation ihagaze ariko ngiye tutabanje no gusuza abantu. Oya barabizi neza ko duhorana se. Turahorana Moses. Noneho reka duhere kuri ingingo. Imbonera kure twari twabaye nk'abazigugarukaho ariko mu byukuri zimbonera kure gahunda yazo nawe ikomeje gucanga benshi. Ngiye nk'ubizi saha kare wambajije ikibazo gisa naho kincarenjingamo ubundi urebye ukabona mission y'imbonera kure hari amurashazo bwa Kongo igisirikare cy'u Burundi nako mu gihugu cy'u Burundi imbonera kuri ubwazo igisirikare cy'u Burundi ubona bwacyo kitihagije ku buryo gikenera imbonera kure. Yes, nami igisirikare cy'u Burundi kihagije ku buryo imbonera kure se ziri buze zigahindura iki? Uzi simama igisirikare cy'u Burundi ngira ngo yanareka nkubaza akabazo. Mu Rwanda tugira Hibu Special Force. Mu Rwanda Hibu? Oya hari CTU. Mu gihugu cy'aho bakagira Hibu Special Force. Yes. Igihugu cy'u Burundi wabuzi abarinda perezida. Ako Special Force Burundi wamugana yitwa ngo iki? Barinda perezida byibura. Ariko rero igihugu cy'u Burundi wamugana abanywanyi b'abarundi bafite n'ibibazo bikomeye. Noneho ubikomojeho mitana nibaza ikibazo nari maze iminsi nibaza. Nabyo n'ubundi bijyanye n'uwo mujyo n'ubundi bibajijemo ikibazo. Kuki nta Special Force y'u Burundi cyangwa se umutwe wihariye wo kurinda abayobozi cyangwa se kurinda perezida mu Burundi ugaragarayo? Yes. Aba nakambere. None mbonera kure rezo ziri bubikore se. Oya barana abasivile wa mu civile we nawe. Nimba kubona se aribo bari gufata imyanya ikomeye mu myitozo aribo bari guhabwa imyitozo tukabona aribo bari kwigishwa imbunda zemereye tukabona bari guhabwa ikosi imereye none uziko bari gukora iki none waburindwa na FDLR se kurindwa n'imbunda yakure bikakunanira kandi ari abanyagihugu. Ikibazo cy'u Burundi nyamara kiriseriye Moses. Kirakomeye njyane ibyo mbakubwira ati uwitwa General Neve acunge gato rwose kuko rwose ibi bintu arimo arakora abishobora kumutwara habi. Ni bimwe mu bintu rwose bishobora kumutwara ahabi
ku rwego rwo hejuru. Nk'ubu mu kanya gato nari ndimo numva amakuru y'uko hari umuntu ku munsi w'ejo bafatiye ku kibuga cy'indege ndetse uri ngo mu bashobora kuhirika ubutegetsi bw'u Burundi i Bujumbura. yego no kuvuga ngo ibyo bintu byose rero ni ibintu biba bigaragaza ko igihugu nta mutekano gifite. Igihugu cy'u Burundi ntabwo gifite umutekano by the way. Ngira ngo yenda kanze nyine gato kwijwi ariko ukiri aho ngaho mu by'ukuri ikibazo cy'u Burundi cyo rimwe na rimwe hari n'igihe twebwe tuba tugerageza kugira ngo tuvugire rubanda cyangwa se tugire ibyo dutangaza, ariko Moses mu by'ukuri wa mugani hari ibyo natwe tubona tukabona ko mu by'ukuri abarundi hakinimo ikibazo gikomeye cyane. Wari wabita nde? Ntabwo ari namenye amazina. Ibintu ndacyabikurikirana neza kugira ngo menye ese bimeze. Ubundi se Moses tukira aho ngaho. Ugira ngo izi operation Burundi bwagiye bufashamo leta ya Kongo. Wakurikiza buriya butasi bwaba ari abahungu bo kwakira upapa no kwandi Burundi baba bataragerayo barahinjiriye. Ikiriho cyo bashaka kwa barahinjiriye. Kujya bakabasura batagera bagatuma na rendi tabara akabwira ati bariya batwihimuyeho batanga imisada wo kugira ngo izitumare namwe mugende mu basurendere inzira ngiyi. None imyuto kuva Burundi kuva uvira Burundi se ni minota ingahe? Oya hari nta rugendo rurimo, ariko nanone turebye wenda kuri iki kintu kijyanye n'abanyapolitike nanone ubona yuko bamaze kwigira akaraha kajya he. Ubundi buriya ifungwa rya rebugiye mu Bunyonyi rigaragaza yuko mu by'ukuri President Evariste Ndayishimiye umugani wawe n'abanyepolitike bashaka ko batajya imbizi. Buriya bakubwira yuko umugabo bita Bunyoni, uyu mugabo yagiye asavinga mu mirimo ya leta itandukanye, ko yayoboye polisi, ayobora ibijyanye ngira ngo ni yakoze mu nzego zitandukanye, ariko nabayeho n'umusirikare kuko yafite ipeti rya general nawe. Noneho uyu Bunyoni gufungwa kwiwe mu banyepolitike muri Kongo harimo abatumva impamvu Bunyoni yafunzwe, ndetse mu by'ukuri hari n'abavuga yuko yaba ari kuzira ubusa yakabaye arekurwa. Abo rero basa naho batumva ifungwa rya Bunyoni, usanga ari nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida wa Evariste Ndayishimiye. None ukibaza uti mu gihe noneho twabona aba bagabo basa naho bafite icyo basobanuye, ubwo turareba uyu Ndakugarika, ariko izina rye njya nkunda kuryibagirwa nyamuneka. Ndakugarika na gasirino kamenyekanye, ariko tukareba uyu mugabo mu by'ukuri ni ngabo nagariwe ni Ndikuriyo yes. Yego. Tukareba n'uyu nguyu mu by'ukuri uyu uhagarariye CNDD-FDD, bigaragara yuko mu by'ukuri ari abagabo bafite ijambo rikomeye. Yego. Ese izi bifu zishobora kuza kwaduka hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'aba banyepolitike, ugakubitiraho nuko abagabo nka ba Bunyoni bafunzwe, bizarangira biti? Yes, no kufango ahangaha nta nubwo ari bo bonyine, hari nabo bita ba Kefa Nibizi. Ngira ngo abo nabo n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse isa n'isaha bashobora gukora igitendo kiremereye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bwana mugira neza ndagira ngo nkubwira yuko igihugu cy'u Burundi ngira ngo kare nagwa haye urugero yenda nuko ntafite voice note y'uwitwa Reverend Ndikuriyo we ubwe yicara akabwira imbwirwa ruhame ati njyewe witwa General Neva yarandose. Ubwo ni mu bihe byashize. Yego ni mu bihe byashize. None nabonye nejo ku munsi w'ejo habaye inama aganira n'abarwanashyaka ba CNDD-FDD, uvuga bati abazana iby'amacakubiri abo ntago turi kumwe nabo, niba bijyane hirya nta kindi bavuga. No kuvuga ngo ahangaha mu rwego rwo gucinya inkoro kugira ngo igihe CNDD FDD nyine iri ku butegetsi abe afite iminsi yo kuba yabaho bitewe n'ibyo akomeje kugenda ahura nabyo, agomba gucinya inkoro. Agomba gucinya inkoro akagenda mu kwaha kwa leta kwitwa General Neva, ndetse n'aba bagabo bibifi binini by'aba General Prime Niyongabo. Abagomba gucinya inkoro. Niyo mpamvu rero by'umwihariko turi kubona aba bagabo ngo ni ba Kefa Nibizi, ndetse n'abandi banyapolitike nk'aba Bunyoni batari indani muri CNDD-FDD, bo barimo baravugisha ukuri bakavuga bati uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi kigomba kugendera ku murongo muzima, ndetse ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukabanza kuvaho kugira ngo igihugu cy'u Burundi
kibone kongera kugira amahoro. Ni ukuvuga ngo aba bagabo bari kubibona, bari no kwivuga babibonye, ariko ndahamya ntashidikanya yuko kuba ibi byose barimo barabivuga mu gikari bashobora kuba rwose banavugana n'aba banda kugarika ndetse n'aba Reverien Ndikuriyo, kuko kuba aba bagabo barimo baravuga nuko bazi neza yuko no indani muri politike naho harimo ikibazo gikomeye cyane kandi gishobora gutuma ishyaka rya CNDD FDD rigwa hasi. None se Moses kiraho naguciye mu ijambo, nahoze mbona hari igitangazamakuru cya Sosi Burundi cyagarutse ku ngingo ijyanye n'ifungwa ry'urubyiruko. Hari ifungwa ry'urubyiruko riri kuba mu bice bya Makamba, mu bice bya Nyanzarake, ndetse no mu bice mu by'ukuri bya komine Mabaye, ngira ngo twari twabikora. Iri fungwa ry'urubyiruko n'urubyiruko mu by'ukuri bivugwa yuko bamwe banze kujya mu mbonerakure, bitandukanya wenda n'ibikorwa by'imbonerakure, habaho ko gufungwa kuri urubyiruko. Nanone iri fungwa bisa naho rije rikurikira nanone irindi ryabanje mbere ryafungaga abaturage b'abanyamurenge baherera mu nkambi zitandukanye hariya mu bice bya hano hafi y'umupaka w'igihugu cya Kongo. Ugasanga iryo funga rya hato na hato rigenda ryibasira abo basivile, ibyo byaba bihatse iki, byaba impamvu yaza ari bihe? Yes, no kuvanga mbere na mbere ahangaha ari ibyo igihugu cy'u Burundi kirimo kirahatira abasivile abenshi, ariko ibi birimo biragaragara mu rubyiruko ndetse n'insoresore n'abandi bakiri bato, abo bakunze kwita abajeni. No kuvango tumaze iminsi tuvuga byinshi ku kijyanye no rubyiruko rw'abanyamurenge rujyanwa mu gisirikare ndetse rukanajyanwa mu gisirikare mu buryo budasobanutse. Ibi ngibi rero nibyo birimo biragaruka n'ubundi bikaba ku rubyiruko rwose rubarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu uri kumva buti mu bice bigiye bitandukanye hari urubyiruko rurimo rugenda rukandamizwa, ruhatirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abenshi nta kindi barimo barazira, nimba bakubwiye ati ugomba kujya mu gisirikare ugakorera igihugu, ukinjira mu mbonerakure ukajinganya, hatayari baraguta mu mvuto. Nicyo kintu kirimo kiragaragara mu gihugu cy'u Burundi ndetse cyane atumye kugeza amaginga ya benshi bakomeje kuvuga bati ese tuzaba twishe kugeza ryari. Ndetse akaba ari nayo mpamvu ikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara ikibazo gikomeye cyane mu nzego za gisirikare. Wabuze impamvu hagaragara ikibazo gikomeye cyane mu nzego za gisirikare? Nuko hari abahatirwa kujyayo, kujya mu gisirikare. Yego urumva ibyo byose, ariko nakuri akuntu ingabo z'u Burundi zagiye zirasirwa muri Kongo nabyo bishobora kuba impamvu. Yes, nukuvango uko byagenda kose biraza kuba ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Ngira ngo amakuru ni menshi cyane, ndabona rwose icyitwa imyitozo ye hano ikomeje kugenda itangwa ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo wenda bwana mugira neza, sinzi nimba nawe urimo urakubita ijisho ukabona ibintu birimo biraba mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo hari abitwa ba Bob Rugarika, uyu nguyu rwose yavuye mu gace kitwa ni Gacecere kubera ibibazo by'umutekano we, nawe ngarimo arahigwa kugira ngo abe yagirirwa nabi. Ubwo no kutumvikana n'ishyaka rya CNDD FDD. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nimba utumvikana n'ishyaka riri ku butegetsi ukaba wagirirwa nabi, ni ibintu mabamya ntashidikanya yuko biba ari byiza. Witwa Ndikuriyo rero nawe amakuru arimo aravuga yuko ni drone irimo amakuru nyuma yo gushinza uburozi uwitwa Evariste Ndayishimiye. Rwose biranogwanugwa yuko isa n'isa yakorwa muri FDD SNDD FDD. Birumvikana yuko ibyo nabyo biri butume ibintu bihindura isura, kuko rwose hano hashobora kuza kugaragaramo impinduka zihuta ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose ni bimwe mu bintu biba bikomeje kugenda bihindura isura. Nawe kuri kote yawe sinzi nimba urimo urabona yuko Moze jewe wenda hari inkuru ntarasobanukirwa neza, gusa nyibonye mu kanya ira nkuru ijyanye n'uriya mugabo wafatiwe ku kibuga cy'indege ashinzwe ubugambanyi. Yego, buriya bugambanyi na M23 ubundi buriya mu mboni zabona bitari byaratinze, kuko u Burundi buriya nubwo harimo abanyepolitike ariko harimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Neva benshi cyane, kandi bakiri mu nzego z'ubuyobozi. Yego, aha rero nanone ukibaza uti ese ubwo bugambanyi buri kuba ntibwo ari bwaratinze?
yes no kuvuga ngo ntabwo bwatinze ubugambanyi bwo buraba ahubwo nuko bitamenyekana mbese ugira ngo hari umunsi batagambanira nta munsi batagambana ntabwo bajya kugerageza kugutera kudeta batakugambaniye kandi uba wagambaniwe na bamwe b'indani cyangwa se na bamwe mu bo muri kumwe bo hafi yawe ni ukuvuga ngo ku kijyanye n'ubugambanyi cyo babibonye uyu munsi cyangwa babibona ejo ariko ni ikintu n'ubundi uko byagenda kose kiba kitagomba kubura ashobora kuba atari n'uwa M23 ashobora kuba atari n'uwa Red Tabara ahubwo ari n'undi witurikiye ahandi kubw'impamvu za politike kubw'ibyo ashaka yuko CNDD FDD igomba kuva ku butegetsi akaza agakora ibyo bintu ni ibintu byo ngibyo rwose biba byakora n'uwo ari wese kandi n'ibintu biba byumvikana nk'uko Red Tabara yavuze ati nzagaruka ari uko ubutegetsi bw'u Burundi butakibarizwaho kandi Red Tabara ibi bintu ivuga bwana mugira neza ubyitonde asubwo bushobozi barabufite bwo gukuraho ubutegetsi Burundi yamaye nka data Red Tabara ubundi Red Tabara yo ishinza igihugu cy'u Burundi kuba ubutegetsi butita ku baturage ubundi Red Tabara yo ntimutwe ki ubundi ifite ubuhe bushobozi bushobora kuza bugakora impinduka zitandukanye nizikorwa na CNDD-FDD Red Tabara uzimanvu nkubwira yuko ifite ubushobozi mu gihe ubundi umunyagihugu arimo utazashyigikira umutwe witwaje intwaro oya ntabwo nshobora kuwushyigikira ariko nanone bitewe n'ibyo urwanira nese ubu M23 nabura kuyishyigikira bitewe n'ikirwa ni ubundi nimba abantu barwaniye ikintu cyumvikana ni mvuto utabashyigikira Red Tabara kishinzwe ibikorwa birimo n'ubwicanyi igihugu cy'u Burundi cyaribeshye oya none se yishe bangaye oya ntago uza ama operation yabaye Red Tabara bakajya ibyo biraba ariko mu Gatumba na he hose aho ngaho hose ntago ijya hagera ariko ngo ihitana abaturage ijye mu giturage yice ihangana n'ingabo za leta ihangana n'ingabo za leta kuko iyo bijya mu giturage ubu tuvugana nayo yakabaye iri mu mitwe ifatirwa ibihano buriya rega nimba uri umutwe witwaje intwaro ukaba urwanya ubutegetsi bw'igihugu cyawe tayari uba ugomba guhangana n'ubutegetsi bw'igihugu cyawe apana guhangana n'abaturage iyo wagiye guhangana n'abaturage icyo gihe uba wacishe ni hahandi utangira gushinzwa ibyaha birimo iby'ubwicanyi ugasanga imiryango mpuzamahanga itangiye kugufatira ibihano ni ukuvuga ngo ubu tuvugana Red Tabara iyo abikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibyo tuba turimo turayibona ifatirwa ibihano nazo nabona za ICC tuba turi kuyibona none kuba udafatirwa ibihano rero bisobanuye yuko nigiye mu gihugu cy'u Burundi hari iby'ibishaka kandi uko byagenda kose ngira ngo biragaragara yuko witwa General Neva nadacunga nabi aba banyapolitike bafatanya nawe kuyobora igihugu bashobora kugira gutya bakanatanga n'inkunga kuri Red Tabara ugasanga yinjiye mu gihugu cy'u Burundi byagorana kuko nanone wenda tugana no ku musozo amakuru ari kuvuga yuko n'ubundi si iki gihugu cy'u Burundi cyamaze kubona pare ari we Bubirigi bugiye gufatanya Kongo n'abarundi bukabaheka bukabashyira mu mugongo urumva Red Tabara yakora iki ntacyo ibyo byo gufatanya Ububirigi kuba byafatanya na Kongo ibyo ntacyo biri butange uzi impamvu ntacyo biri butange reka turebere hamwe hano i Kongo yenda tubanze ubundi nkunze gutanga urugero rwa Kongo ni Kongo kugeza amadinga yaba ari ukuvuga ngo abantu bayihaye umusada Kongo akaba yaratsinze ngira ngo wagiye wumva imisada yanagiye kura Tokyo mu Buyapani indege sinago wazibonye zirahari ntago wazibonye kwa RCP Dugani type kugira ngo nibohereje umusada no kuvuga ngo rero hagiye haza imisada myinshi yaturutse mu Burusiya yaturutse mu Bufaransa yaturutse mu Bubiligi yaturutse na he mu Burusiya he hose iyo misada yose yaragize ariko nta kintu na kimwe byigeze bitanga none urambwira se igihugu cy'Ububiligi kiri bufasha Uburundi cyonyine bikunde ariga biriya bihugu nabyo ntago gishobora kugufasha kiri buhombe nuko kiba gifite inyungu na Red Tabara ifite inyungu babona bazayikuraho Moses ati nuko kiba gifite inyungu Moses nkundire wenda ikiganiro twateguye umunsi tugisoreza aha yego ariko nyine wa musanzu dusanzwe tumenyereye kuba dutega amatwi kudukanda subscribe like share ndetse bakanagaragariza ibitekerezo byabo kuri ibiganiro tuba tugenda tubagezaho Moses reka ngushimire murakoze cyane bwana n'abaduteza amatwi turabashimiye tubabwire ko amakuru yacu ari akagaruka murakoze cyane